Dobro večer, cijenjeni gledatelji, lijepi pozdrav u Sport Reportu i prvi put ove godine pratit ćemo evo u snimci veliko finale malonogometnog turnira Zimko u Spaniji. To 30. izdanje jubilarno, naravno kao i prošlih godina pratili smo to u snimci ove sezone, ove godine, dakle do velikog finala seniora došli su ekipe DGO, branitelj naslova od prošle godine po prvi put kada su Donjograđani uzeli ovu titulu, i Cafe Bar Sjenjak HR Futsal.com prvi put u finalu. Vidjet ćemo evo sad i predstavljanje odmah igrača za Cafe Bar Sjenjak HR Futsal.com, a tu su sve poznata imena. Evo Ivan Mladina koji je ujedno kapetan u zelenim dresovima će biti, dakle igrači sa Sjenjaka, Mario Meter 11-4, Nikola Eror 7, Franjo Varga 8, Goran Dakić 10, Robert Nospak 2, Tino Čirjak 12, slijedi Ivica Majić 3, Ivan Purgar 6, Aleksandar Živanović i broj 5 Josip Jurić. Kasnije ćemo naravno i predstaviti sva ta imena za sve vas koji možda ne poznate te igrače. Uglavnom futsal igrači, to ponajbolji futsal igrači uz poneke nogometna imena što su prije svega u ekipi DGO koji su u bijelim dresovima. Nisam spomenuo još da je Tomislav Ciković predstavnik kluba, trener Antonio Mrkšić, trener Sjenjak HR Futsal.com. Evo ekipe DGO sa brojem 12 Kristijan Lukenda, 11 Dino Maligec, sa brojem 10 Grgur Vasilj, sa brojem 15 Karlo Jager, sa brojem 6 Hrvoje Cvetko. Vidite i nadimke na imenima tih igrača. Sa brojem 3 Gordan Duvančić, 4 Andrej Kovačić, 14 Ante Čurković. Zatim sa brojem 5 kapetan ekipe Rade Vasilj, broj 2 Matej Govorko, sa brojem 13 Domagoj Pušić. To je iznenađenje u finalu, igrač NK Osijeka koji će pojačati ekipu DGO-a u finalu, i sa brojem 9 Renato Koturović, trostruki strijelac u polufinalnoj utakmici, igrač koji konkurira za najboljeg strijelca Zimka, ali naravno o tome svemu ćemo pričati za vrijeme ove utakmice. Suci su susreta Hrvoje Kovačević i Igor Šremf, delegat Dražen Rak. Dakle, uskoro počinje finale 30. Zimka, inače uzbudljiv dan finala, i to ćemo spominjati. Prije ove utakmice sastali su se veterani u finalu, AB Skripte i Arome Bradić. Sjajna utakmica, 2-0 su vodili igrači Skripte, međutim Aroma Bradić, uglavnom igrači iz Vinkovaca, bivši Cibalini, igrači su došli do 2-2 i na kraju 4-2 pobjedili, osvojili turnir na šesterce, na penale. Sjajna utakmica bila je u borbi za treće mjesto seniora gdje je Cafe Bar Baza pobjedila Čepin, iako je Čepin 2 puta vodio. Hat-trick postigao je Lukas Kender za Cafe Bar Bazu, 5-3 pobjeda i treće mjesto Cafe Bara Baze, ali naravno svemu tome još i o ostalim kategorijama pričat ćemo tijekom ovog velikog finala. Mario Meter i s brojem 10 Robert Nospak krenuli su u prvoj minuti. Dakle, cijenjeni gledatelji, igra se 2 puta 20 minuta, inače po futsal pravilima. Evo već prigode za udarac Metera koji nije najbolje zahvatio loptu, ali naravno osim jedino je iznimka, možemo tako reći, što se vrijeme ne zaustavlja pri izlasku lopte van granica igrališta. Eror i Čurković, 2 suigrača iz Osijek Kelmea, dakle puno igrača iz Osijek Kelmea plus neki igrači zapravo iz velikog nogometa, i vidjet ćemo sada naravno ko će biti uspješniji. Da vidimo odmah akcija za DGO i udarac Renata Koturovića koji je bio raspoložen u tom polufinalu i 3 pogotka zabio u toj pobjedi sa 3-0 protiv Cafe Bara Baze. Ali da vidimo Koturovića iz ove situacije, Mladina koji inače sjajan čuvar mreže nije imao prigodu za reakciju. Tek prva minuta ističe ovog susreta. Dakle, DGO, ekipa iz kvarta Donjeg grada Osječkog, sve dečki koji su na 100-tinjak metara udaljeni jedni od drugih, uglavnom navijači NK Osijeka, članovi kohorte, prije svih braća Vasilj, ali ekipa koja već u kontinuitetu igra na osječkim poznatim turnirima. Osvojili su 2 ljetna turnira, 3 kornera, penal za redom, i sada ako bi osvojili 2 puta Zimko za redom, to bi bila prva ekipa kojoj je to uspjelo poći za nogom, možemo tako reći. Nospak u situaciji da puca, Vasilj to spriječava, inače stup obrane Donjograđana Rade Vasilj. Teško je proći pored njega, ali vidjet ćemo sada
ko će imati više znanja, ko će imati više spretnosti u ovoj utakmici. Nospak sjajno igra za Osijek Kelme, odličan je strijelac, on je jedan od najjačih aduta, sada meter u skoku sa Lukendom tamo, ali Duvančić Goc, evo sa brojem 3 je uzeo loptu, pa uz prekršaj ipak to vraća, suci ništa ne sude za sada, igra se čisto. Čurković iz okreta sjajno, obrana Mladine, Ante Čurković, pivot inače osječkog prvoligaša Osijek Kelmea, šuti, evo obrana Mladine u 3. minuti. Biće sigurno zanimljivo ovaj pokušaj error, ipak u njegovim nogama također igrač Osijek Kelmea i Senjak HR Futsal.com, ekipa koja se lijepo složila ove sezone, ovog 30. zimka, dobila je igrače, pojačala se sa nekim imenima poput Tine Čirjaka iz Uspinjača, Ivice Majića iz Nacionala, tu je i Aleksandar Živanović, još jedna obrana Mladine iz Sremske Mitrovice, srpski reprezentativac, dakle jedna doista prava elita igrača sada u ovom osječkom finalu zimka. Goc Duvančić sa lijeve strane je odličan, varka udarac desnom nogom, ali to ide točno u njegovog suigrača iz Kelmea Mladinu. Na suprotnoj strani prekršaj nad Nospakom, reakcija Duvančića, to je prvi akumulirani prekršaj koji je učinila ekipa DGO. Evo u 4. minuti finala. Presjekao Duvančić za kratko i dalje Dakić, odnosno lopta je u nogama zelenih, sada završila u autu. Goran Dakić, također iskusni igrač Osijek Kelme, evo sada Čurkovića, Vasilj, udarac pored gola. Pričao sam, dakle, mogu i spomenuti još to u stanci malo više o ovome zimku i spomenuti ostale rezultate, ali prije svega možemo reći onaj 18. polufinalni predposljednji dan natjecanja, kako su uopće došli do tog finala. Dakle, ekipa DGO, rekao sam, pobjedila je Bazu sa 3:0, ekipa Kafe bara Senjak HR Futsal istim rezultatom, Čepin, NK Čepin sa 3:0. Dakle, posve zasluženi ulasci, iako kažem možda je i najveće iznenađenje ovog turnira prolazak Čepina na kaznene udarce. Vasilj, prekršaj nad meterom, nad Patikom, Patika koja je bila jedan od favorita, također prekaljeni sve iskusni igrači futsala poput Čavara, Kajfeša i Pandurevića i ostalih su ispali u četvrt završnici, dakle, od ekipe Čepina, koja je na kraju, eto, i za 3. mjesto izgubila od Kafe bara Baza iz Višnjevca. Sa brojem 6 Aleksandar Živanović je sada u ekipi Momčadi Sjenjaka. Izbija to Čurković, naravno velik broj publike na Zrinjevcu i u ovom finalu stiskali su se tamo ljudi gore na toj velikoj tribini gdje nema sjedećih mjesta. Uvijek je Zimko budio veliko zanimanje Osječana. Prilika za šut je to bio Ivice Majića koji u blok odlazi u korner. A kažem, posebno je zanimljivo bilo što u utakmicama već i osmine finala i četvrt završnice također je dvorana bila dosta popunjena, što je dokaz da ovaj sport, ali prije svega ovaj turnir doista iz godine u godinu uopće ne opada po kvaliteti, popularnosti, čak što više zanimanje i raste. Čvrsto, kako smo mogli i predvidjeti, ali bilo je tako u polufinalima, dugo se lomio otpor protivnika, ali ovo je zanimljivo. Čurković uklizava još jednom ispred Živanovića, bit će aut za igrače Sjenjaka. HR Futsal.com, možda ne znam kako bolje ih zvati. Sada oni nekako malo dominiraju, barem sa posjedom lopte. Prilika za šut, ovo je bilo opasno, Živanović pored gola i to je ipak netko dirao od bijelih, suci kažu da vidimo i bit će korner. Pored vratiju je to prošlo. Povratna lopta, neće biti šuta za sada. Uzima to Duvančić za kratko, ali lopta se odbila, da vidimo, samo bit će na kraju ipak, čini mi se, za zelene, no
tamo namješta svoju opremu. Goc, Gordan Duvančić, evo možete vidjeti ovako i po nadimcima, evo i Pušića sada u igri. Dakle, pojačanje u finalu, Domagoj Pušić za DGO, sigurno je želja Donjograđana obraniti naslov pobjednika i doista su se sjajno spremili za ovaj turnir. Sjetimo se prošle godine u finalu Celtic Pub je bio protivnik DGO nakon šesteraca. Slavlje Osječana, najbolji igrač bio Gordan Duvančić, najbolji strelac Nospak iz Celtica, Anić najbolji golman iz DGO-a, Anića nema ove sezone. A kod veterana Borbaš Security osvojio naslov protiv Vinkovačke mikroanalize. Ovo je prekršaj, da vidimo drugi akumulirani prekršaj za DGO. U 8. smo minutu ušli u utakmice finala, dakle 30. izdanja Zimka Uspan, najpopularnijeg malonogometnog ili futsal turnira, ako hoćete, zimskog u ne samo Osijeku i okolici, usudim se reći Slavoniji, Baranji pa i šire. Doista 101 momčad ove sezone, kasnije ću malo o tim kategorijama, no da vidimo prolaz. Za sada prekršaja nema, tu je Kova, nadimak Kova sa brojem 4, Andrej Kovačić, inače igrač Bjelobrdskog BSK, uklizao. Korner je izveden sa brojem 12 Majić. Majić puca, Lukenda na mjestu. Duvančić, lijepo Pušić, odmah prebačeno za Kovačića. Ide s druge strane Koturović. Koturović, izašla je lopta van granice igrališta. Sudac je bio Hrvoje Kovačević, jako blizu i za sada, kažem čvrsto, ono bilo je u polufinalima, sjetimo se svi ako ste pratili, bili na Zrinjevcu 0:0 poluvremena nakon prvih 20 minuta i onda je krenulo naravno u nastavku susreta. Nadamo se da ćemo i večeras vidjeti dosta pogodaka u ovom finalu, iako je to već prošlo 8 minuta igre. Dominiraju, kažem, s posjedom lopte zeleni igrači HR Futsal Koma, koji su doista i uvjerljivo došli do ovoga finala. Evo šuta, ali sjajna obrana Lukende. Pucao je još jednom Majić i sjajno intervenirao Lukenda u 9. minuti. Za sada, dakle, dva možemo izdvojiti pokušaj u 3. minuti obrana Mladine. Sada i Lukende, evo i još jednog šuta i obrane Lukende nakon udarca iz kuta. Pokušao je sa brojem 2 Tino Čirjak za ekipu HR Futsal Koma. Majić. Prebačeno ponovno na drugu stranu. Dosta organizirano i bitno je naravno se braniti, tako sada bijeli pokušavaju eto i nekakvom presječenom loptom možda iz kontre ugroziti gol HR Futsala. Duvančić izbija to u aut, lopta sa strane za zelene. Doista zanimljivo, kažem, 4 ekipe su po 3 puta osvajale Zimko i njih više nema sada u konkurenciji. Jedna od njih je bila ekipa Patike koja je to ispala u toj četvrt završnici. Iznenađujuće, evo prilike za šut, ali to odlazi pored gola, bio je to sa brojem 6 Aleksandar Živanović. Dakle, DGO se smiješi ako bude bolje u ovom finalu, drugo uzastopno osvajanje Zimka. Uz 2 ljetna turnira bili bi rekorderi po tom pitanju, jer nijedna momčad nije povezala, dakle, ljetne i zimske malonogometne turnire, a isto tako i igrač Gordan Duvančić je najtrofejniji, možemo reći, rekorder po broju osvojenih Zimka. 5 ukupno, ovo bi bio 6. i 5. za redom, 3 puta za Đavo Tapu i 2 puta za DGO ako bi uspjeli, dakle, osvojiti. Evo je igrač sa loptom s brojem 3, Gordan Duvančić. Presječeno od strane gostujućih zelenih, malo je teže vidjeti njihove brojeve, ali evo
Josip Jurić je to bio sa brojem 5, igrač koji nije igrao u polufinalu, sada se vratio, također iskusan futsal igrač i ova lopta od Nospaka odlazi preko gola. Evo, mi smo prošli polovicu prvog poluvremena, već je 12. minuta u tijeku finala 30. Zimka u seniorskoj konkurenciji. DGO, branitelj naslova protiv HR Futsal Koma i dalje 0:0. Kovačić, malo nadimci, malo prezimena, kako piše na dresu, vjerujem da ih većinu i poznajete, cijenjeni gledatelji. Evo Gordana Duvančića, sada će pokušati malo preuzeti tu taj posjed igrači DGO. I lopta ipak predaleka za Pušića, odlazi tamo u gol-out. Dakle, spominjao sam 101 ekipa je prijavljena ove godine, 211 utakmice sa ovom finalnom odigrano, naravno najviše 28 u konkurenciji seniora, 16 veteranskih momčadi, svi su oni igrali u skupinama, dvije najbolje ekipe su prošle dalje, a uvjerljivi su bili igrači i DGO-a i HR Futsal Koma i doista potpuno zasluženo došli do ovog finala. Koturović, sve se to odigrava na polovici DGO, lijepo je sada primio Pušić tu loptu, da vidimo može li nekakav potez protiv Erora, nije uspio proći, ali sigurno dosta neugodan i DGO je tražio minutu odmora, dakle i to nisam istaknuo da svaka ekipa ima pravo po poluvremenu tražiti 1 minutu odmora. 19. dan Zimka, sad ću spomenuti sve rezultate, počelo je sve još u rano poslijepodnevnim satima, najmlađa konkurencija U9 koja je inače imala i 7 ekipa, dečki do 9 godina starosti. Rezultati u finalu: Kroko Trade Cipelino 0:7, uvjerljiva pobjeda Cipelina. U11 Skripta je bila bolja sa 6:0 protiv NK Olimpije. U13 Kafe Bar Palazzo sa 4:0 protiv Futsal Gravije. U15 Karašica Vučica Zgubidani 7:3 protiv Pizzerije Oliva. I onda je uslijedila konkurencija U17 2:2 Malu i Osijek 0:3-1. Osijek 0:3-1 bolji nakon izvođenja šesteraca, a ovo sam spomenuo, treće mjesto seniora Kafe Bar Baza nakon šesteraca protiv Čepina bolja, odnosno ne, Kafe Bar Baza 5-3 pobjeda protiv Čepina i osvajanje treće mjesto kod seniora, a nakon šesteraca je Aroma Bradić kod konkurencije veterana slavila protiv Skripte 4:2. I sada ovo seniorsko finale, naravno prekid, Vasilj izvodi, lopta se odbila od zelenih, ali će doći nazad do Lukende. Vidjet ćemo sada nastavak, naravno, akcije. Vraćeno nazad Koturoviću, puca iz velike daljine, tamo samo u blok je Dakića pogodio. Koturović, pa Duvančić, Koturović. Malo akcija bijelih, Vasilj, Rade Vasilj, Duvančić, dobro je bio u bloku metar, da vidimo Dakića, imali sad nekakve akcije zelenih, prekršaj nije dosuđen, lopta će ostati u posjedu zelenih, pustio je to ipak Eror u gol-out za svog kapetana Ivana Mladinu. Sada je skoro Nospak izgubio, ali se spretno nekako vratio. Evo sada možda situacija gdje ima više prostora za Dakića i za šut, ali blok Vasilja, sjajan blok Vasilja, imaju i svoje navijače, naravno Donjograđani, evo kohorta Donji grad, tamo u uglu ove velike dvorane na Zrinjevcu i sigurno će biti većina gledatelja na tribinama za bijele, za DGO, novi korner za zelene i sada je ta lopta vraćena i Učića u gol, Eror nespretno se odbila tamo od Duvančića, obranio je to sjajno Lukenda, ali Eror je to zabio za 1:0 u 15. minuti. Minuta, dosta sreće i spretnosti moramo i priznati, ali 1:0 vodi HR Futsal Kom. Sada Vasilj odmah pokušava zabiti gol i sad s druge strane metar, sjajno prima to metar i 2:0. Kako su sada u 1 minuti ovo riješili igrači
HR Futsala Mario Meter. 2:0 u istoj minuti, 2 pogotka. Ali ovo svakako može donijeti zanimljivost utakmici, ako ništa drugo, evo, to je ono što sam pričao, u kratkom vremenskom razdoblju se mogu dogoditi pogodci sada da ne iskoriste ovu smušenost, da vidimo hoće li iskoristiti smušenost igrači HR Futsal Koma. Buni se Duvančić tamo na suce zbog ovog prekršaja, ovo je dosuđen 3. akumulirani prekršaj i sada će timeout tražiti prvi put i ekipa Senja HR Futsal Koma. Dakle, evo, uraganski u istoj minuti, u razlici od nekoliko sekundi. Nikola Eror i Mario Meter doveli su Kafe Bar Senja HR Futsal Kom do vodstva od 2:0. Sigurno to sada neće biti nimalo lako za DGO sustići, jer kažem, sjajna su ekipa, igrači HR Futsala, sve iskusni futsal igrači, a evo i Mario Meter koji je igrao i sezonama za osječkog prvoligaša nogometnog Osijek Elme i član BSK Bijelog Brda. Jedno vrijeme i najbolji i ponajbolji strelac lige prije par sezona, zabio je taj drugi gol. Vidjet ćemo sada reakciju, naravno, bijelih igrača DGO. Pucat će Ospak, ali samo u blok Vasilju koji čvrsto u obrani, no kod onog prvog gola, kažem, sve čestitke naravno Sjenjaku zelenima, ali dosta sreće, lopta se nespretno odbila od Duvančića, ostala na povratnoj lopti, odbijeno, i onda je pucao Lukenda, obranio, ali nekako se ona ušetala u gol. Još jednom situacija, sada prilika na goste i blok Duvančića u korner. Nospak je zaustavio. Majić iz daljine, blok Koturovića. Ima puno vremena, pa još 4 minute samo do kraja prvog poluvremena, još onda cijelo drugo da se potpuno i preokrene. Kažem, kako smo zanimljivo finale gledali, no da vidimo Nospak sada u situaciji, možda je mogao proći Vasilja šut, ali prošao je, na kraju nema prekršaja, sve čisto, lopta kod Lukende. Zanimljivo, doista zanimljivo. Finale, ali kao i ove ostale utakmice i finale veterana, kažem, 2:0 je bilo za Skriptu, pa su igrači Raume Bradić stigli do 2:2. Mladina brani sada malo nesreće, povratna lopta tamo, Duvančić i dalje s loptom i prekršaj će biti na kraju, da vidimo, dosuđen za DGO, točnije prvi akumulirani koje su napravili ekipa Sjenjaka. Da vidimo Rade Vasilj sa loptom, hoće li on ili Duvančić, nekakva kombinacija, ističe 17. minuta prvoga poluvremena, 2:0 vode igrači HR Futsal Koma u finalu protiv DGO-a. Biće dodana lopta, čini se Duvančić, ali sjajno sad za Koturovića. Još jednom prilika, evo gola, Koturović, 2:1. To je ono što sam pričao i samim tim Renato Koturović ulazi u konkurenciju da bude najbolji strijelac ovoga turnira, dakle smanjen rezultat i doista lijepa situacija, lijepa akcija Rade Vasilja i Goca Duvančića koji je to ostavio Koturoviću iz drugog pokušaja, trese mrežu, sada je skoro i uzeo loptu, doista sjajni Renato Koturović. Evo sad situacija s druge strane pored gola, kako dobar futsal gledamo večeras u finalu, ma ništa tu nije gotovo, niti će biti, ni usudim se reći kod sljedećeg gola, tko god da zabije. Eto, već 3 pogotka smo vidjeli. Čurković, korner će biti ili prekršaj. Samo korner dosuđen. Rade Vasilj
će to izvesti. Isto ima Goca na povratnoj, da vidimo, išlo je to tamo u sredinu, ali dobar blok zelenih u obrani. Dakle, 2-1 smanjeno vodstvo HR Futsal Koma, bit će tu sigurno svega još u nastavku. Minuta i pol do kraja prvoga dijela. Koturović, igrač koji trenutačno nema klub, igrao za Nacional prošle sezone, prvi put pojačao ekipu DGO-a, prijatelj od Gordana Duvančića koji je na njegov poziv došao i doista bio sjajan u tom prošlom izdanju Zimka. Ovo je sada prema Čurkoviću išlo dosta nezgodno, da vidimo sada mogu li nekakvu kontru, polukontru učiniti zeleni. Evo lopte prema Tini Čirjaku, glavom ipak samo u aut. Koturović sada malo bijeli preuzimaju inicijativu. Rade Vasilj. Lopta u autu, ulazimo evo za koju sekundu u posljednju minutu prvoga dijela igre. Vrlo zanimljivo, borbeno, kako smo i očekivali neko vrijeme. Do te 15. minute nismo vidjeli pogodaka, onda 3 gola u kratkom razdoblju. Vasilj, da vidimo može li možda pucati, išao je dodati Čurkoviću samo blok. I sam spomenuo predstavnike DGO, predstavnik kluba Marko Panjaković, trener Vedran Prodan, ako nisam, eto, isprika sada spomenuti. Lukenda u aut, još 15 sekundi. Vasilja udaljuje tamo sudac da mogu zeleni izvesti taj aut. Lopta na desnu stranu, da vidimo šut iz daljine. Ovo je bilo dosta opasno, na kraju je opet neko dirao, bit će korner. Kažem, iz ove visine sa balkona prenosim to i neće biti izvedeno. Kraj, dakle, prvoga dijela 2:1, još jednom ponovimo u istoj minuti 2 gola za HR Futsal Kom Sjenjak Error, pa meter 2:0 u 18. Koturović smanjuje na 2:1. Dakle, evo počinje drugo polovrijeme velikog finala 30. Zimka u Span futsal zimskog malonogometnog kupa. 2:1 vode zeleni, ekipa Kafe Bara Sjenjak, HR Futsal Kom protiv DGO, branitelja naslova. Da vidimo hoće li biti preokreta u nastavku, odmah su bijeli krenuli vrlo žustro, naravno po izjednačenje. Koturović iz daljine, pokušaj, lopta je u autu. Još tu ima igrača poput Dinema Ligeca, Gregura Vasilja, Karla Jagera, naravno Andrej Kovačić već ulazio, Matej Govorko, Domagoj Pušić, to koji je pojačao u ovom finalu iz NK Osijeka. Šut od Erora je to otišlo u korner, dakle krenuli su bijeli sada po izjednačenje. Rade Vasilj, povratna za Duvančića, Koturović, Eror uz njega, da vidimo, vratio je samo za Duvančića. Duvančiću, ovo je dobro išlo prema Čurkoviću koji pucali pored gola, no dobra akcija bijelih svakako. Da vidimo duga lopta prema meteru, ali Vasilj je višlje od njega na mjestu. Evo Duvančića. Ide Duvančić do kraja. Duvančić i onda blok metera. Stigao je to u korner. Vrlo zanimljivo. Dakle, svakako u ovom finalu. Lopta Vasilja ipak Duvančić pušta nazad do Lukende, a Goc će krenuti u novu akciju. Koturović. Lopta je izašla vani. Treća minuta nastavka, 2:1, dakle
Sigurno očekujemo puno uzbuđenja još do kraja. Sada su nezeleni Nozpak to uzeli, ali pogreška. Imali sada kontre. Vasilj je na ljevoj strani i proći će Vasilj do kraja. Povratna lopta, sjajna akcija Vasilja, ali sada su zeleni to uzeli. Da vidimo nazad metara na drugoj strani. Ipak malo nespretno otišla je lopta u aut. Sada ju Čurković nije primio. Možda je Vasilj mogao i pucati, on je išao dodati nesebično u sredinu i to su u posljednji trenutak preduhitrili zeleni i spasili možda i siguran pogodak, ali evo Metera koji inače kao pivot sjajno hvata ove lopte. Postigao je taj drugi gol, error načeo mrežu DGO-a odmah u istoj minuti, Meter 2-0, a smanjio je to Koturović 3 minute kasnije na 2:1. Evo ponovno Koturovića, vraćeno za Vasilja. Duvančić. Koturović, spremni su doista jedni i drugi, vidjet ćemo možda i ko će više snage imati. Prekršaj, Vasilj, prvi akumulirani za DGO u drugome dijelu. Lopta je za Jurića, Jurić može proći za sada Čurkovića i nije ništa dosuđeno povlačenje, da vidimo Čurković s druge strane, evo prilike, kakva šansa sada, ali Mladina brani. Koturović na drugoj strani, ovo je moglo završiti izjednačujućim pogodkom, ostaje 2:1 za zelene, za HR Futsal.com. 5. je minuta nastavka, dakle polako vrijeme curi, ali vidjeli smo, cijeni gledatelji, pratili ste prvo poluvrijeme kako u 15. minuti, eto, pala su 2 pogotka u samo 1 minuti. Sve se tu može brzo promijeniti. Duvančić. Izbio je to Ivica Majić u aut, dakle, evo Andreja Kovačića u igri za DGO. Još jedan aut. Naravno da će biti pritisak sve veći i sada naravno tu je i rizik kod bijelih da iz nekakve kontre, nesjevne akcija zelenih, a isto tako Vasilj, evo drugi put udarac pored gola. Vidjet ćemo hoće li treneri Prodan ili Mrkšić možda se odlučiti ranije nešto za igru sa prekršaj. Sada se tamo zaletio u Vasilja sa brojem 2 Tino Čirjak. Dosuđen je drugi prekršaj po mišljenju sudaca za DGO koji eto igraju naravno čvršće, imali su i u prvom dijelu više prekršaja. Duvančić sada možda malo više prostora. Lopta je ostala u igralištu, odlična povratna nazad i korner će biti na kraju, ali izvešće to Andrej Kovačić, eto u isteku 6. minute nastavka drugog poluvremena utakmice finala seniorskog dijela natjecanja, što sada suci vraćaju da je tu prijestup bio kod izvođenja, vjerojatno, nisam najbolje vidio. Mladina će krenuti u novu akciju HR Futsala i sada novi prekršaj čine igrači DGO-a. Novi prekršaj, da vidimo, sada će i žuti karton tu biti za Andreja Kovačića. Treći, vrlo brzo su dobili, dakle, 3 akumulirana prekršaja, to može biti nova opasnost za bijele. Jer tek je 7. minuta drugoga dijela, ali naravno bit će sigurno sve agresivniji kako vrijeme odmiče, jer gube 2:1, moraju stizati rezultat. Naravno da je prvenstveni jedini cilj ekipe DGO braniti naslov od prošle godine. No da vidimo sada Jurića na drugoj strani, dobra akcija zelenih, vraćeno nazad Majić, tu je Čurković
u bloku, Majić puca, Kovačić, možda sad nekakva kontra, evo Čurkovića, s druge strane mu je Duvančić, nije najbolje to vraćeno Duvančiću, presjekli su to zeleni i kreće nova akcija igrača Sjenjaka. Sjajno tempo, visok tempo futsala u finalu ovog zimka, doista mogu im zaviditi ponajbolje ekipe u ovome sportu, doista, ali što i drugo reći kad su to sve pravi profesionalci, igrači ovoga sporta futsala, evo uz neke možda igrače velikog nogometa, ali prije svega ono što moramo istaknuti, doista sjajne navijače, evo poput Rade Vasilja koji je sjajno fizički pripremljen i sigurno bi mogao igrati za svaku malonogometnu ekipu u Hrvatskoj. Da vidimo sada, ova lopta ide prema pivotu tamo gore, sad zeleni jednostavno kontroliraju tu loptu, odnosno Jurić je bio na poziciji pivota, sad se vratio u obranu, evo sa brojem 6 Živanovića, stići će ovo Lukenda, odnosno pustiti u gol out. Naravno da vrijeme ide za DGO, odnosno to Sjenjaku odgovara, ali vidjeli smo u doista malom vremenskom razdoblju se može to sve promijeniti. Borbeno, požrtvovno, doista rastrčano s jedne i s druge strane, pa vidjeli smo i poteza. Sad Rade Vasilj, odlična lopta, sjajno asistira Vasilj, da vidimo što može Kovačić, nije uspio proći dvojicu, Majić je to zaustavio ispucavanjem u goal out. Jako zanimljivo finale, Duvančić odmah udarac, ali ide to preko gola. Ide to preko gola, kada ovako gledamo možemo samo reći šteta što pravila možda i nisu malo drugačije, da se još duže ovo igra. Evo Domagoja Pušića, hoće li on možda nešto promijeniti, sada je istrčao Lukenda, on će igrati napadača u redovima DGO-a, dakle Domagoj Pušić, igrač NK Osijeka kao pivot koji sigurno zna i može i ima znanja u nogama. Vrlo čvrsto, prekršaja nema, napad i dalje zelenih, sada Pušić to uzima bez prekršaja. Uzima Pušić, evo Duvančića, imali nekakve akcije, odmah ide prema naprijed, Pušić, lopta vraćena za Koturovića. Definitivno teško će ga ko stići, najbolji strijelac sasvim sigurno ovoga zimka, jer gledaju se samo pogodci i završnice polufinala i finala, za sada 3 u polufinalu i gol u finalu Renata Koturovića. Jurić, Josip Jurić, prolazi sada, Duvančić ga zaustavlja prekršajem i 4. akumulirani prekršaj. Ovo može biti opasno, dakle još 2 i onda će biti kazneni udarac, 6-terac za igrače Sjenjaka. Dakić, da vidimo, ipak Josip Jurić će biti kod lopte, Dakić ide tamo prema golu. Da vidimo sad, ovo će biti, čini mi se, izravan pokušaj Jurića. Ili ipak ne, Majić, lijepo akcija, ali uzeli su to bijeli. Ipak vraćano sve do kapetana, vratara Mladine. Lopta je ostala u igralištu, presjekao Duvančić, ali ide ponovno akcija preko Nospaka. Jurić vraća za Dakića, Dakić ponovno Nospak. Isprika, to je bio Majića, ne Nospak, s brojem 12. Koturović. Ima još vremena, polovicu smo prešli drugoga dijela, dakle još 10 minuta do kraja utakmice. 2-1 onaj rezultat iz prvoga dijela, vodstvo HR Futsal.com-a. Evo Pušića. Hoće li Solo 1-1 pokušati proći obranu? Okrenio se Pušić i lijevom nogom je pucao pored gola, ali to može biti jako neugodno. I sada Pušić uklizava, da vidimo, mislimo da je ovo bilo čisto sada. Pušić, suci kažu prekršaj 5. Nisam siguran, ja sam evo s ove pozicije vidio da je to bilo po lopti, ali bit će žuti karton. Pušiću udario je, vjerojatno je bilo tu onda i kontakta, jer suci su to, naravno Nospak, samo da je sve u redu, da nije ozlijeđen. Požrtvovno je Pušić uklizao.
2 žuta kartona, dakle su zaradili igrači DGO-a, vrlo čvrsti, tu nema što, puno čvršći. I ako i uzmu i obrane ovo finale, odnosno obrane naslovi, to će biti najviše radi toga. Treba i to naravno pokazati u futsalu, ali sve u granicama dozvoljenoga. Svaki sljedeći prekršaj će biti ujedno i kazneni udarac za ekipu Sjenjaka i sada nema prekršaja ili ima, da vidimo. Pušić u kontaktu rukom, tamo je pao igrač HR futsala, sada Dakić, nisu suci dosudili ništa. Zaustavljena igra, bit će vraćena ta lopta Mladini, dakle, ali moraju biti naravno oprezni, jer svaki sljedeći prekršaj, kazao sam što će se dogoditi. Pušić, Koturović prema Radi Vasilju. Pušić, Koturović, kako borbeno idu, pritisak, ne daju disati protivniku, ali sada velika prilika, 3-2, 3-3 i otići će lopta u gol out za zelene. Sad su imali šansu igrači HR Futsal Koma možda nešto više napraviti u kontri. Vasilj pogađa tamo u zelenog i prekršaje. Indirekt, što je dosuđeno? Prekršaj je... Ja sam krivo onda to brojao, dakle još jedan imaju, moja isprika, eto kako je tako, akumulirane prekršaje i lopta odlazi pored, dakle ovo je 6. bio i sada tek situacija u kojoj ne smiju dakle doći do sljedećeg. Ako je to doista točno, sada sam malo se zbunio s tim, naravno isprika cijenjeni gledatelji, međutim eto koliko je velika razlika, niti jedan u tom drugom dijelu još nisu napravili igrači HR Futsal Koma, a 6 odnosno 5 su ih učinili igrači DGO-a. Koturović, sada malo izgubljena lopta, ali otići će u aut, nije uspio to Majić do kraja, no teku sekunde, minute, vrijeme ističe za DGO jer zeleni vode 2-1 još iz prvog poluvremena. Evo erora, sada vraćena lopta nazad, ovo je presječeno, ovo može biti opasno. Koturović sam i sad su spasili igrači. Da vidimo, tu je da li dosuđen kazneni udarac, jel to rukom neko igrao, ne znam zašto Dakiću žuti karton, ali ne, korner, lijepo je uklizao tu eror i spasio to. Kakva šansa za Koturovića, mogao je doista junak ovog finala biti. Koturović još jednom, Mladina to hvata. Već sam vidio loptu u golu kad je prošao i sve igrače u obrani, onda fantastično, požrtvovno, fanatično uklizavanje i spas u zadnji čast obrane zelenih. Ali doista po svemu vjerujem kako god završi ovaj rezultat, ova utakmica, samo da ispratimo ovu akciju, posve su opravdali ulazak u finale i jedni i drugi. Duvančić. Samo u Dakića. Kombinacija zelenih, odmah će pucati, nezgodno to Nospak, brani Lukenda. Nezgodno Nospak, koji je bio i strijelac za Celtic u prošlogodišnjem finalu. Sjajan igrač.
znači i velikog nogometa, ali i futsala prije svega u posljednje vrijeme. Da vidimo Duvančić pa Koturović. Nije prošao Jurića, sada može biti opasno. Vraća se Vasilj. Kontroliraju, čuvaju loptu sada zeleni. 15. minuta ističe drugoga dijela. I ovo je Greda. Nospak je pucao, od nekog se odbila lopta. Puno sreće za DGO sada u ovim trenucima. Duvančić vraćeno nazad. Koturović. Koturović prolazi, Koturović puca i pored gola to prolazi. Uzdiše publika, naravno na strani su ekipe DGO-a uglavnom i bila bi to sigurno erupcija oduševljenja na tribinama da dođu do pogotka. Bijeli ponovno 2-1, još ponovimo od 15. minuti Nikola Error 0-1. U istoj minuti odmah akcija, neopreznost bijelih, Mario Meter 0-2 u 18. u prvom dijelu. Renato Koturović smanjio na 2-1. Još jednom Koturović, Koturović prolazi, puca Koturović i opet to ide pored gola. Najraspoloženiji, a možda i ponajbolji igrač uopće zimka, Renato Koturović. Vasilj. Duvančić, Koturović, stisli su sada bijeli, može biti svega sada s druge strane Koturović, no u obrani bit će minuta odmora. DGO je tražio, ako sam dobro čuo, pravo, eto, 4 minute do kraja ove utakmice. Time out, što reći, doista sjajna utakmica, sjajno finale. 3 pogotka smo vidjeli, mogli još toliko, ali evo bilježimo u ovom nastavku dvije velike prigode, odnosno Koturovićeva šansa kada je napravio minijaturu u 14. minuti. Posljednji trenutak su to spasili uklizavanjem igrači HR Futsal Koma i onda evo u 15. minuti Nospakov udarac, Greda je zaustavila udarac za Sjenjak HR Futsal Kom, gdje su praktički mogli možda i riješiti ovu utakmicu. U svakom slučaju, ono što nisam istaknuo, povećan je nagradni fond Zimka ove godine, dakle 20.000 kuna za razliku od dosadašnjih 17 za pobjednika u seniorskoj konkurenciji. Inače, ukupni nagradni fond je bio preko 40.000 kuna, 6.000, evo i pobjednici veterana su zaslužili. I sigurno je sve više i više ovaj turnir, dakle, i vrijedan pozornosti i sponzora i vjerujemo da će biti tako i u sljedećim godinama. I futsal kao sport naravno raste, mi pratimo često naš osječkog prvoligaša Osijek Elmea, tu su i igrači Broda koji također igraju u prvoj ligi i to vrlo visoko plasirani ove sezone. Vidjeli smo i taj slavonski derbi u posljednjem kolu, odnosno pratili Koturović, sada nije mu sjela ova lopta, ovaj volej na povratnu. Ušli smo u 17. minutu, odnosno 37. minutu utakmice, 17. nastavka. Još malo vremena je ostalo za bijele da uspiju doći do poravnanja. Ali pokazali su doista igrači DGO-a zašto su u finalu drugu godinu za redom, zašto su doduše i osvojili turnir prošle godine, da to nije slučajno, to je ekipa koja je ostala na okupu, manje više gotovo sve isti igrači kao i prošle sezone. Mladina sada pokušaje naravno na meter, ali tu je Vasilj, kakav obrambeni igrač Vasilj, i sada igranje rukom tamo, čini mi se, metera. Suci su dosudili, ovo je, mislim, tek prvi prekršaj za ekipu HR Futsala. Sada je sudac tražio gdje da se to izvede i krenut će sada s igračem više bez vratara bijeli. Goc Duvančić je to uzeo na sebe, igrač i vratar. Dakle, evo, s čovjekom više će naravno ići riskirati, sad pokuša doći do poravnanja, što se kaže, na sve ili ništa, i imaju 3,5 minute vremena za to. Ovo može trajati, dakle, kombinacije Duvančić, Koturović.
desno, evo situacija, odlično vraćena lopta, ali prekršaj su tražili sada igrači, da vidimo timeout, ekipa HR Futsal Koma traži da se i oni sada naravno pripreme i da oni naprave nekakvu tu obrambenu taktiku u ovih posljednjih, eto, 3 minute i 20 sekundi koliko je ostalo do kraja velikog finala 30. jubilarnog izdanja Zimka u Span. Naravno, nogometno središte Osijek, organizatori ove godine, bit će podijeljene nagrade poslije ovog dvoboja najboljem igraču, najboljem vrataru i najboljem strijelcu turnira. Prošla je minuta odmora, dakle sve je to dosta brzo, bez većih stanci. Spetljao sam se sada malo da vidimo. Sada prilika je bila za nekakvu dugu loptu, Bijeli u napadu. Bijeli imaju priliku da vidimo sada Dakića. Dakić, uz njega je odmah Kovačić. Naravno da ide sada vrijeme, pokušat će napraviti prekršaj, ali aut je bio. Naravno da sad, odnosno ne smiju napraviti prekršaj, ali na to idu zeleni jer će onda to biti i kazneni udarac. Bijeli ne smiju činiti novi prekršaj, 2 minute su do kraja. Lopta je za bijele i počinje 19. minuta, predposljednja velikog finala. Vasilj. Ide tu ga lopta prema Čurkoviću, lijepo ju je primio, povratna povučenje, sada to mora biti i karton. Ljuti se naravno Duvančić, bit će sada sve u redu, odmah je dotrčao Vasilj, samo da sad ne bude... Biće sve, smirit će se sada to, povučen je s leđa, Goc Duvančić, on je reagirao malo, naravno dosta vatren Goc kao inače i to je doista pravi profesionalac, kažem ne opravdavam njegove postupke kod ovakvih prigovora, ali sasvim sigurno i za jedan ovakav turnir pokazuje, koji nije, možemo reći, službenog karaktera, kako se bori za svaku loptu. Vrijeme zaustavljeno, naravno bit će tu prekid, to je drugi prekršaj koji su zeleni učinili i žuti karton je dobio igrač HR Futsal Koma Živanović. A da vidimo sada kod Turovića što će učiniti ili Goc Duvančić, neko od njih dvojice, izgleda Goc Duvančić, Duvančić gol! Kroz noge Mladini, Kordan Duvančić 2-2 u minutu i pol. Evo, to vam je futsal, to je Zimko, to je finale Zimka. Goc Duvančić, naravno sada su vratili vratara Lukendu, najiskusniji igrač, ma kako ne bi, pa on ide po 6. naslov Zimka, cijenjeni gledatelji, što nijedan igrač u povijesti nije ostvario, izborio je taj prekršaj, sam izveo slobodni udarac i na kraju evo i sad obranio ovu loptu. Sigurno ako ovako ostane će i on biti u toj najužoj konkurenciji za najbolje igrače, ali evo gledat ćemo, čini mi se, i šesterice ako još minutu i 10 ostane ovakav rezultat. Kao i prošle godine, ako se sjećate, ponavlja se repriza finala Zimka 2-2 i šesterci. Kakvo finale. Evo, u posljednjoj smo minuti utakmice. Udarac iz daljine i brani to Lukenda. Ima li kontre? Mogu li do trećeg gola doći sada igrači? Prekršaj, ništa. Ne sude ništa suci. 30 sekundi je do kraja. Mislim da neće sada žuriti ni jedni ni drugi, ali evo da vidimo ipak hoće li se probati još nešto učiniti u ovom možda posljednjem napadu za zelene. Kakva prilika za Dakića, ali Vasilj je to uklizao, odnio. Ništa tu nije mogao Dakić. Nastavlja se akcija, pucao je tu sada. Ispucana lopta, kraj, 2-2, veliko finale, ali čestitke doista cijenjeni gledatelji i jednima i drugima.
za ovo. Ponovit ću još jednom, Meter i Koturović u 15. minuti doveli su u vodstvo Sjenjak HR Futsal.com na 2:0, smanjio je Koturović, odnosno error i Meter, isprike, zbunio sam se sad tu pisajući, error Meter, 2:0 za HR Futsal.com Sjenjak, 2:1 smanjio Koturović i sada u nastavku 2:2 Goc, Duvančić i pucat će se sada šesterci, sada će se izabrati ekipe, dakle da vidimo tko će biti spretniji u izvođenju kaznenih udaraca. Sad to, tu je vratar Ivan Mladina, vratar Kafe bara Sjenjak, HR Futsal.com, koji možda može biti prevaga, ali Kristijan Lukenda koji također je futsal vratar, je sjajno branio i u ovome finalu i sigurno će i on imati priliku da bude junak svoje momčadi DGO-a. Evo podrška tamo od Grge i Vasilja i ostalih igrača DGO-a. Suci Hrvoje Kovačević i Igor Šremf nisu imali težak posao, sigurno ni lagan u ovome finalu, no sve ipak srećom prošlo, naravno i pod kontrolom. Sada će tu se birati, dakle, strane. Pucat će prvi zeleni, pucat će prvi igrači HR Futsal.com Ivica Majić, na vratima Lukenda. 2:2 je rezultat, da vidimo. Majić ili Lukenda. Majić pogađa za 3:2 vodstvo zelenih. 3:2 vodstvo zelenih. Kada se dođe do ovako šesteraca, doista svaka momčad, neću reći koja pobjedila je sigurno zasluženo, ali i sretno i naravno i poraženi nemaju za čime tugovati. Duvančiću pogodio vratnicu, Duvančić nije bio efikasan, nije bio precizan. Mogao je, kažem, Goc biti junak, 5 Zimka ima osvojenih, a ovo bi mu bio 5. uzastopni Zimko. Podrška sada Lukendi, tamo Rade Vasilj je došao i dati podršku, ali malo možda i omesti Jurića. Josip Jurić ili Lukenda. I obranio je to Lukenda, obranio je to Lukenda. Dva promašaja s obje strane, dakle, bit će zanimljivo, bit će zanimljivo. Sa brojem 9 Renato Koturović ili Mladina. Najbolji strijelac sa 4 gola Renato Koturović. Evo i petoga, ali dobro, taj se ne broji kao kazneni udarac, međutim 3:3 je rezultat. 3:3 je rezultat, ajmo iz početka ponovno. Živanović zabija za HR Futsal. 4:3 vode zeleni. Na redu je Čurković, Ante Čurković protiv Mladine, inače svog vratara iz Osijek Kelmea. Odužilo se evo i ovo finale, ali doista uzbudljivo i vjerujem da ste uživali u svakom trenutku. Čurković i pogađa sigurno i Čurković 4:4. Pa ovo će možda ići u 2 ili čak više serija. I da vidimo, sada upozorava tamo sudac Rade Vasilja da ne smije ulaziti unutra kod izvođenja šesteraca. Nospak i Nospak pogađa 5:4.
Rade Vasilj, evo Rade Vasilja sada protiv Ivana Mladine. Da vidimo, Rade Vasilj ili Mladina i pogađa da Vasilj, pogađa 5-5. Pucat će nova serija sada, da vidimo, Mladina protiv Vasilja. Mladina, vratar protiv Rade Vasilja. U novoj seriji 5-5 je rezultat. Vraća stalno tamo sudac Rade Vasilja, koji je sigurno najuzbuđeniji u ovom finalu i želi svakako drugu titulu. I pogodio je to Mladina, pogodio je, raširio se Vasilj, ali je po sredini pucao Mladina. 6-5, kako zanimljivo, idemo u drugo pucanje, u drugoj seriji, drugi vratar sada Lukenda za ekipu DGO protiv svog, naravno, suigrača dugo godina na vratima Osijeka i obranio je Mladina i to je kraj, izašao je tamo, pobjedila ekipa HR Futsal Koma 6-5, cijenjeni gledatelji tamo izašli su iz dvorane trčeći za svojim vratarom, ali sve čestitke i ekipi DGO-a, doista ovo je sretno na terce 6-5. Malo smo se evo i odužili, cijenjeni gledatelji, sada ćemo samo još jednom ponoviti, dakle, u regularnom dijelu 2-2, Error i Meter su doveli u vodstvo Sjenjak, smanjio Koturović, zatim je uspio i izjednačiti Goc Duvančić u 19. minuti. Naravno, čestitke i pozdravi na kraju, fer i korektno s jedne i druge strane. Ja se usudim reći stvarno da su pobjednici i jedni i drugi. Stvarno pobjednici jedni i drugi. Evo, tužni su sada igrači bijelih. Prvi je tamo Vasilj Rade pao na parket, ali htjeli su još jedan Zimko osvojiti, ali pokazali su da su ponajbolja klapa, ekipa iz Donjeg grada Osječkog koja se okupila i pokazuje kako se bori, naravno kao da se igra za velike novce. A zeleni imaju pravo slaviti i ovo je dokaz, ova slika, cijenjeni gledatelji, sada ovog velikog slavlja, da i ovaj Zimko, iako nije službeni turnir u futsalu, nogometnom savezu Hrvatske, koliko je vrijedan, koliko je značajan za sve klubove. Prvi naslov igrača naravno ide u ruke HR Futsal Koma. Još jednom pročitati njihova imena. Trener je Antonio Mrkšić, predstavnik kluba Tomislav Ciković, to su Ivan Mladina, Mario Meter, Nikola Erol, Franjo Varga, Goran Dakić, Robert Nospak, Tino Čirjak, Ivica Majić, Ivan Purgar, Aleksandar Živanović i Josip Jurić. Slijedit će sada vrlo brzo i nagrade najboljim pojedincima turnira, dakle, pa ćemo ispratiti to do samoga kraja. Još jednom samo spomenuti i ostale, dakle, pobjednike ove finalne večeri 30. Zimka. U konkurenciji veterana slavila je Roma Bradić iz Vinkovaca 4-2 nakon šesteraca, 2-2 protiv Skripte u regularnom dijelu utakmice. Kafe Bar Baza je osvojila treće mjesto u konkurenciji seniora, pobjedivši Čepin sa 5-3. I u svim tim utakmicama i doista u svim kategorijama vidjeli smo stvarno sjajne utakmice. DGO Rade Vasilj će primiti nagradu, odbio primiti od predsjednika Saveza, ne znam zašto, Ante Vučemilovića Šimurovića. Dario Bel će primiti ovu nagradu. Dario Bel će dati ovu nagradu za drugo mjesto, sve čestitke za ekipi DGO.
Radebe, nijednom ga nisam nazvao u nadimku, Rade Vasilj, nagrada za drugo mjesto. Da vidimo sada dalje. Gradonačelnik Ivan Vrkić, nisam siguran za ovo prvo koga je to odbio, Rade Vasilj, pa evo isprike. Tomislav Ciković, voditelj ekipe, nagrada za prvo mjesto i pobjedničku momčad, dakle 30. Zimka. Ukupno 20.000 kuna, naravno, za pobjednike i sada ćemo, cijenjeni gledatelji, još ispratiti te najbolje pojedince turnira. Pojedinačno, kažem, mislim da dvojbe uopće nema, da je najbolji strelac Koturović. Da vidimo. Najbolji vratar Ivan Mladina. Najbolji vratar turnira i kapetan pobjedničke ekipe koji je naravno i obranio onaj kazneni udarac na kraju za pobjedu, Ivan Mladina. Najbolji strelac Koturović, tako je, Renato Koturović, najbolji strelac iz ekipe DGO-a. Prima nagradu s 4 pogotka, 3 u polufinalu, 1 u finalu. Na kraju nije bilo dovoljno da zabije još jedan, imao je veliku prigodu za potpuni preokret za DGO. I najbolji igrač sa brojem 8, Goran Dakić. Goran Dakić, dakle, iz ekipe HR Futsal Koma Kafe Bar Sjenjak, najbolji igrač. To je to, laureati ove sezone, cijenjeni gledatelji, hvala na pozornosti što ste pratili u snimci finale Osječkog Zimka. Uskoro će početi i ostala malo nogometna natjecanja, mi se naravno u Sport i Portu vidimo ponovno u snimci nekog drugog sporta. Doviđenja!